Keseng janja student union hak jingi kedu bat ke DGP ke jelah kala dawa bancim kia apa ya day bat ke jingsha krong beain haki caka badan ki kerdap lum kajna ne ki tolgate noi lam keseng lai thu balu kerpat ya ke DGP ban lei eno halor ke ne ke jingdon ki bru ki basupan pisa beain haki surok ba ulaong ba haman la ki surak ba ne national highway ki dan bet ki jingsha lute pisa pat sha pan pisa beain kumta la dan kam ya ke DGP ban sim kia lem ha ke ne ke kam Hajing ide bat kini ki illegal toll gates pat extortion. Hajin manlau national highway apo mikliang iyo i gikit. Pon gikit namar ki brujong i gikit gimar jong ki local produce. Aba gikit yo sensar, gikit yo kwai tumpau. Ki wai pat ki gimar mami na gani ka thain jong i. Marsin ya apo national highway ki bon gi ba extort. Ki bon gi badawa pisang. Kataga pelong iki ban compete kim la so haban direm ini gimar mata jongi request ba ya khmat ke DGP ba kadai ban tek lakam kum gini yo i ba rapor ba take charge kumi DGP gini kadai ka mat ka ba khmat ni kerman scam bai la ban le ye kan ni badon kam